Programa Chekanchay Ñannikita Hamushan Kampaj Tutamanta Yupaychana Qampaq kayka wakichikuy chantaka uyari noqaykuwan. Iskaychunka Quinsayo Septiembre Killamanta Juan Pancapi Hatunimpi Pisca Huchuinimpi Tekasa Quinchachunka Hisconwan Kayhinamanta Dios palabra ni sawanchis Kankunaka Dios manta Kelkeskanta Alinta Kawanaikichis Imaraykuchus Yuyankichik chay Kelkeskasnenta Wiñay Kausayta Tarinaykichikta Chay Kelkeskanri Nokamanta Willasan punin. Entonces Tata Dios Kani Sawanchis no ganchis Dios palabranta Somachta Kaurikunanchis tiyan Somachña Urikunanchis tiyan Dios palabranca porque chay pega causa y vida. Y mana chay causa y vida ya chay Dios palabran picasan. Chay pega Dios palabranca parla San Señor Jesucristo en Chimanta. Charay kuno ganchis ka agradeces kananchis tiyan. Zapadía Tata Dios ta paiman agradecikunanchis tiyan imaraykuchis munakuynimpi kunankama Dios palabranta haywawanchis no ganchis qhawarikunanchispaq ñawirikunanchispaq imaraykuchus kay último tiempo Dios palabranqa manaña kanqachu kawsay libro sino nin kay último tiempoqa Tata Dios pata palabranqa o sea kanqa wañuy palabra hinanin haqay plagas formamusaqti charaykuni sallanta kaypi octawan Dios palabranqa kay ujqa Juan Pancapi hatunimpi quinsa huch'uyninpi iskay chunka tawayuq kay hinamanta nisawanchis Dios palabranqa noqanchista nin pichus Diosqa kamachisqasninta kasuqqa Diospi kasan Diosta paypi Espíritu Santo sonqochaqman churasqasninta yachachiq Diosqa noqanchispi tiyakusas kanta. Entonces ninka pega pichus Diospata chunka kamachiyninta halch'akun chayqa Tata Diospi chay runa purikusun. Pero si mana noqanchis chunka kamachiyta halch'anchis chayqa mana Tata Diospi kasanchischu. Charayku ninka pega noqanchisqa yachananchis tiyan Espíritu Santo Tata Dios noqanchis manchurawanchis chaywawanchis kaypi purinanchispaq parlananchispaq ruwananchispaq charayku Espíritu Santoqa noqanchista kallpachawanchis Diospaq palabranman hina thasqikunanchispaq hermanos ni chaymanta noqanchis charayku manchay Tata Diosta agradeces kananchis tiyan mana kallpanchiswanchu tukuyma ruwanchis sino Señor Jesucristo Espíritu Santowan kallpawan tukuyma ruwanchis tukuyma purinchis y chayqanta noqanchis Dios palabranta qhawarikunchis orakusunchis hermanos ni Tatay yanapawaykupuni kay mundupi kamachiykita mana qhishachanaykupaq kamachiynikiman hina purikunaykupaq Tatay mana noqayku kay laqha mundupi qhapakunaykupaq astawan qanwan kawsakunaykupaq kay palabraykita entiendichiwayku imayntachu nisan imaynta purikunaykupaq imaynatachu ruwanaykupaq qaña Tatay entiendichiwayku qaña thasqichiwayku munasqaykima hina tukuy chayta mañakuyku k'ata wawayki Señor Jesucristo timpi amén Señor. Bendición kachun tukuy qankunapaq wakichikuy sapap'unchay